Murakaza neza kuri Minembo Capital News. Uyu munsi tugiye kubagezaho ikiganiro cyihariye kiduhuza n'abatumirwa babiri bafite ubumenyi n'ubunararibonye kubibera mu karere k'ibiyaga bigari. Turaganira ikiganiro na Bravo Sibomana, umuntu ukurikirana kandi asesengura ibibera mu karere k'ibiyaga bigari. Turi kumwe kandi na Dieudonné Bahanda, wafunzwe igihe kirekire n'igisirikare cya FARDC, aho bamufungiye Uvira ndetse nyuma aja kujana Kinshasa nyuma yo kugera i Burundi, aho nawe aza kutubwira imiterere y'ifungwa n'imikorere y'inzego z'umutekano. Reka tubibuze ko iki kiganiro insanganyamatsiko yacu ikora kwisesengura ku bibazo by'ubugome n'imikorere ya FARDC mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tuvuze uburasirazuba ubwo tuba tuvuze intara ya Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru na Ituri ndetse n'ahandi. Iki kiganiro cyacu gishingiye kwisesengura ryimbitse ku bibazo byagaragaye bijyanye n'imikorere ya FARDC, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uko tumaze kubivuga, njyewe wabategura iki kiganiro nitwa Bruce Bahanda, umunyamakuru wa Minembwe Capital News. Murakaza neza bwana Dieudonné. Turabishimiye bwana Bravo. Murakoze cyane kwikaze. Hanyuma twinjiye mu kiganiro cyacu, mwese tubahaye ikaze kwitabira iki kiganiro. Namwe batumirwa turavuze ngo mwisange kandi muduheze na comment hepfo munsi ya video, ndetse ntibibagirwe no gukanda ku nzogera na subscribe, like, kugira ngo mudufashe mu biganiro byacu no mu makuru, munadufashe kuzamura channel yacu. Ikibazo cya mbere, hari byinshi bivugwa ku mikorere ya FARDC. Iki ni ikibazo ngiye kubabaza abatumirwa bacu bombi, Bravo na Dieudonné. Hari byinshi bivugwa ku mikorere ya FARDC, mwebwe mubona ikibazo nyamukuru kirihe mu buryo rusange? Duhereye kuri bwana Bravo. Murakoze cyane kwikaze ryanyu muduhaye, namwe turabiyegereje mu kiganiro tugiye gukorana namwe. Ikibazo wari ubajije, ikibazo cya FARDC mu mikoranire, ni ikibazo kigenda kigarukwaho na benshi, kandi ni ikibazo cya leta ya Kongo kiri mu miyoborere. FARDC nubwo bavuga ko ari igisirikare cya leta, ariko ugiye kureba imikorere yabo nibahuza n'abaturage usanga ahubwo ari inyeshyamba. Ugiye kureba itandukaniro rya FC, nubwo ari bazita inyeshyamba, usanga aho bakorera cyane batandukanye, ahubwo bakagombye kwitwa nka leta. Ariko leta ya Kongo irasahura, iranyaga abaturage bayo. Ugasanga rero ico si igisirikare, ahubwo cyakagombye kwitwa inyeshyamba, kuko imikorere yacu igaragaza neza ubunyeshyamba nyizina. Arakoze cyane Bravo. Ati FARDC niyo yakagombye kwitwa inyeshyamba. Ahanini ngira ngo ashingiye kuko aho FARDC igenzura, ahanini usanga abaturage aribo bagira ibibazo. Bari abaturage bakagombye kurindwa na kijya gisirikare, bagira ibibazo by'umutekano, gusahurwa, kwibwa, kwicwa n'ibindi byinshi. Ngira ngo nibyo bashingiye. Ariko reka tuze kumva na Dieudonné uko abivugaho. Icyo kibazo mwabisubiza gute ku mutumirwa twatumiye mu kiganiro, wanabaye iruhande rwa FARDC cyane no mu bice igenzura? Ubwo muri rusange kuko mwebwe mubivuga ni gute? Murakoze cyane ku ijambo. Jewe kuri icyo kibazo cya FARDC, ibyo ntushobora kubivugaho. FARDC si igisirikare cy'igihugu, ahubwo FARDC ni amabandi. Mukwezi kasi bariba aho abaturage bari, ni ukuvuga ngo aho bari kumwe n'abaturage ntibabona amahoro.
abaturage ntibabona amahoro, abica abasivile. Muri makeya ukumva izi bite ngo ni inyeshyamba arizo zifite amahoro aho ziyoboye. Naho FARDC yo ni amabandi kabisa, ntabwo ari abasirikare b'igihugu. Arakoze cyane Dieudonné ati FARDC ni amabandi, abatazi bandi donc umubandi ni umuntu udafite epfo na ruguru, donc ni umuntu ubuze uburyo ukora ibintu bigayitse biteye ubwoba. Rero FARDC ni amabandi, niyo yakagombye kwitwa inyeshyamba, ndetse avuze ko aho abo bitwa ngo ni inyeshyamba ariyo AFC na MRDP twirwaneho, abaturage bari muri ibyo bice bagenzura usanga aribo bafite amahoro, umutekano, baridegembya, ndetse mugabo ngo bagira n'isuku n'ingako bajya babivuga nyinshi. Ugeze mu bice bayoboye bifitemo impinduka ugereranyije n'ibyo FARDC iyoboye. Murakoze cyane kuri icyo gisubizo mutanze. Reka twinjire mu mwanya w'ibibazo, turagenda tubaza umwe ku ruhande rwe. Bravo n'umusesenguzi, Dieudonné nawe ari mu bantu babayeho babaye mu bice bigenzurwa cyane na FARDC, ndetse yageze n'aho FARDC imufunga inamujyana n'i Kinshasa. Ikibazo nabasha kukubaza ku giti cyawe Dieudonné, mwigeze gufungwa na FARDC, mufungirwa Uvira, muva Uvira mujyanwa i Burundi, nyuma ya Burundi mujyanwa i Kinshasa. Mwadusobanurira muri make uko byabagendekeye n'impamvu byababaye? Urumva twebwe twafunzwe tuzira uko twavutse. Batujijije ko turi abanyamurenge, nta kindi batujijije. Badufungiye Uvira, batubwiranye amezi 2. Tubayeho mu buzima bugoye nyine bw'imfungwa. Urumva nyine n'ibintu bijanye n'imibereho mibi nyine nawe ureba muri prison ya Kongo nyine biba bigoranye. Barya ni ukuvuga ngo tukiri Uvira twagaburirwaga n'abaturage. Abaturage nibo batuzaniraga ibiryo, ariko bakabaheza uburenganzira bakabasura. Ni ukuvuga ngo twebwe twasurwaga aho abandi bakongomani basuriraga imfungwa zabo, kandi twese tuba turi kumwe hamwe. Ni ukuvuga ngo twebwe ntibagaza bagera aho dufungiwe, twagaza tubasanga nk'inyuma y'inzu ngo batagera aho ngo tuvugane imvugo zacu. Hanyuma uko mwabibonye mu buryo mwanyuzemo, muvuga muti ko imfungwa zifashwe muri izo gereza mwanyuzemo zose, zaba gereza mwanyuzemo Uvira, hari izindi mfungwa mwasanzemo, ubwo zari zibaye gute mu mibereho yazo, ndetse n'izo mwabonye Kinshasa? Urumva imibereho yazo nyine nk'imfungwa zari ziri hariya Uvira, zari zibayeho nabi kuko abenshi bari abasota babo bari bafunze. Ariko nk'aho twagiye dusanga bavuga ururimi rw'ikinyarwanda nka President muri Demiap, abantu bari bababaye cyane muri Demiap. Ngira ngo Demiap batahazi ni ahantu ni mu iperereza, donc niho bamenyera icyaha cyawe, nimba ufungirwa muri gereza ya gisirikare cyangwa gereza ya gisivili. Bari babayeho, bamwe bari batangiye kubyimba amaguru kubera nyine imibereho mibi, ntibarya ntibagirwaho n'umuntu n'umwe, babayeho nabi biteye ubwoba. Murakoze cyane. Uko ikindi kibazo, ese hari icyo mwabonye cyihariye mwavuga ko kigaragaza imikorere ya FARDC kubirebana n'uburenganzira bwa muntu? Uburenganzira bwa muntu batoteza ikiremwa muntu muri ayo mapurizo nk'ayo za Demiap, barabatoteza bikomeye.
hari naho iriya nyine muri iriya za Kinshasa naho nuko za Makara yego ihoga bavugaga ngo mwahagera ngo ni abanyarwanda yego kibatandukanye umunyamurenge n'umunyarwanda bose bagahita babashira mu bose ari abanyarwanda ngo abantu bo muri Est bose ni abanyarwanda. ni ukuvuga ko Kinshasa abantu bo muri Est cyangwa se mu burasirazuba babita bose abanyarwanda, bose babita abanyarwanda, bavuga ururimi rw'igiswahili, bavuga ikilingala, abo bose bitwa abanyarwanda kubera ko ari abo muri Est. noneho bavuga nyine Est gano batandukanya Est nubwo bavuga bose kuko ari abanyarwanda ariko bakavuga nyine Sud Kivu na Nord Kivu. Abo ngabo nibo bashaka no kubangamirwa cyane muri prison kuko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Haruguru watubwiye ko mwafunzwe muzira ubwoko bwanyu cyangwa se isura yanyu, ubwo Uvira mwamaze igihe kingana iki? Twamaze amezi abiri. Ubwo muva Uvira kuri Uvira batujana i Burundi. Burundi ho mwamaze igihe kingana iki? Burundi twahagize umunsi umwe ariko umunsi ugoye kabisa kuko abarundi bariko batubwira nabi bavuga nyine ibintu bitari nkabyo. Ndiba bita Abatutsi, urabibona nawe ati Batusi, abangaba nabo gupfa, ati abangaba nibo birirwa batwirukansa muri iriya misozi y'Umurenge. Nk'ibyo nyine bavuga ati mwebwe murabo gupfa ntabwo mugomba kubaho. Nyuma y'i Burundi mujanywe Kinshasa, mugeze Kinshasa ho mwafungiye igihe kingana iki? Tugeze Kinshasa naho twafungiwe amezi abiri, ariko ndemiyape twagize nk'icyumweru. Dufunzwe muri Demiyape. Muri Demiyape mwararya? Demiyape ni ukuvuga ngo barya ku munsi. Ni ukuvuga ngo ku munsi nimba muri saa 9 murongera muri indi saa 9 y'ejo. Ni ukurya ku munsi. Ni ukurya ku munsi. Nyuma yaho bamuja muri prison centrale. Nyuma yaho tugatuza muri Makara. Tugeze muri Makara twasanze nyine n'abandi nabo bababaye, bamwe batafite icyo bazira. Nibuka hari umuhungu umwe nabonye wazize kuko ngo yitwa ngo ni Jire Mutebutsi. Izina gusa. Kubera Jire Mutebutsi yabaye koloneli yanarwanye nabuze amabeguka mu ntambara ya 2004. Ubwo nicyo bamujije. Cyo iryo zina gusa. Jire Mutebutsi. Ariko nawe aba yarahinduye. Izina se ubwo rero Mutebutsi bafite ikibazo muri Kongo mu gihugu cyabo. Uretse na Mutebutsi wenda hari n'undi ushobora kwitwa irindi zina ugasanga arabizize, ariko nawe yari yakabije amazina yahuye. Abantu benshi bakunze guhuza amazina ahuye abiri, si igitangaza. Okay, urakoze cyane Dieudonné, turagushimiye kuri ibyo bisubizo duhaye kandi tunashima n'Imana ko yagukuye muri uwo mugozi. Ariko wavuze ko FARDC itubahiriza ikiremwa muntu kuko biteganywa n'amategeko mpuzamahanga, iyicarubozo, irahohotera. Usibye n'ibyo hari n'ibindi byaha byinshi ikoranika ko maraporo menshi agenda abigaragaza. Reka tuje kuri Bravo, umusesenguzi, akaba ari umwe mu bantu bakurikirana ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uretse no mu burasirazuba hari ni amakuru mpuzamahanga agenda akurikirana, turabizi ko ukurikirana cyane. Ubwo ikibazo nabasha kukubaza, mwaba mufite isesengura ryanyu ku mpamvu zituma mu burasirazuba bwa Kongo hakomeza kugaragara ibibazo by'umutekano bidashira? Murakoze kuri icyo kibazo. Ni ukuvuga ngo ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo cyane cyane n'ubundi iriya miyoborere mibi. Ugereranyije muri Est niho nyine haba ibibazo by'intambara, hariho imitwe myinshi, imwe ishigikiwe na leta yo gutoteza abaturage nka Mayimayi yiswe Wazalendo. Wazalendo ni umutwe ushinzwe ibikorwa bya leta ariko kugira nabi.
mbese umuturage leta itiyumvamo imutumaho wazalendo. yego Ugereranyije nk'igihe cyo ku butegetsi bwa nyakubahwa Joseph Kabila yagaragaje yakemura ikibazo cyane cyo muri Est, aho yaganiriye n'imitwe y'inyeshamba nyinshi ayikura mu ishamba, abasha kubaroza muri leta. yego Urumva ikibazo cyahariya mu burasirazuba bwa Kongo n'ubundi ni ya miyoborere mibi y'iriya leta n'ubundi idashaka kuganira mbese n'abenegihugu bayo. Nk'izi nyeshamba zose zihari ni ukuvuga ngo bafite ibibazo n'ubundi barwanira. Ugereranyije nk'ibibazo M23 irwanira, ikibazo nyamukuru cyane n'icy'abavuga ikinyarwanda hariya, kutubahiriza uburenganzira bwabo, ariko leta ntishake kuganira nabo, ahubwo ikabigizayo ibita inyeshamba, ahubwo itakabaye ibise inyeshamba, ahubwo ikaganira ikibazo cyabo ikagikemura nka leta. Ikindi leta ntabwo yita ku baturage baho hariya, yego usanga akenshi niyo ibateza ibyago, irabanyaga. Kenshi ugenda usanga nko mu mayira yaragiye itega ishiramo amabariyeri yo kunyaga umuturage, bakakwaka icyangombwa, basanga uvuga ikinyarwanda uwo bakakwigizayo undi agatambuka. Rero nicyo kibazo kigenda kigaruka, ugasanga buri mwaka kigenda kigaruka kikiza kirangira kubera leta mbi itaganira n'imitwe ihari ngo irangize n'uyu mutwe wa wazalendo wa mayimayi utoteza abaturage n'ubundi, ahubwo irawushigikira ikawita amazina meza, ndetse ikawambika izina ryo kugira ngo ikomeze igire ubujura bwayo. Rero nicyo kibazo nje mbona hariya gituma ikibazo cyaho kidakemuka. Reka twibutse abadukurikiye ko aha ari kuri Minembo Capital News, aho turi kumwe n'abatumirwa babiri, Bravo na Dieudonné, mu kiganiro cyihariye kivuga ku mikorere ya FARDC, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma Bravo ati nta kindi gituma intambara itarangira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni ikibazo cy'imiyoborere mibi y'ubutegetsi bw'Kinshasa bwa Perezida Felix Tshisekedi. Anatanze n'urugero avuga Joseph Kabila wayoboye RDC imyaka 19 niba ntibeshe, imyaka 18, igihe cye yamazeho imitwe y'inyashamba, nubwo atayimaze burundu ariko yagerageje kuyimara, kuko muri RDC habarwa imitwe irenga 500. Mu burasirazuba bwonyine habarwa imitwe irenga 200. Urumva muri Kongo ashobora kuba ari n'ibihumbi. Ariko igihe cye yaragerageje arakavaringa igihugu gisubiza ku murongo. Nyuma yaho haza Gisegeti, igihugu kibuza uburyo, kugeza n'uyu munsi intambara irahari mu burasirazuba mu Minembwe. N'uyu munsi hirwa intambara yahereye saa 3 ikaba igejeje saa 10. Mu kanya nari mvuganye n'abantu bariyo bavuga ko intambara isa n'ihagaze, ariko nanone impande zihanganye ziracyarebana ariko uti nta kindi gituma iyo ntambara idashira yatangiye muri 2017, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo ni mu misozi y'Imurenge, Minembwe, Indondo, Rurambo, Bibogobogo na Rugezi na Mibunda n'icyo hagati. Ubwo Imurenge turaharangiye hose nako kangana. Ni ukuvuga ngo intambara yaho yatangiye 2017 kugeza uyu munsi ni intambara idahagarara. Kiyo babarwana uyu munsi yahereye muri kiriya cyumweru gishize, umunsi ku wundi ntibasiba bararwana, ni ibitero bikorwa umunsi ku wundi. Iyo ntambara yanze gushira, ariko Bravo ati nta kindi, ni imiyoborere mibi, ubutegetsi bubi. Ubwo rero harasabwa impinduka. Hanyuma Bravo mubona FARDC ifite izihe mbogamizi mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro muri aka karere k'ibiyaga bigari, donc mu burasirazuba bwa RDC? Ariko ndibuka ko mwari mwavuze ati ahubwo FARDC niyo yagombye kwitwa umutwe witwaje intwaro. Kuko MLDP na abantu barinda abaturage, M23 nuko
ubwo mubona imbogamizi za FARDC ari zihe? Imbogamizi za FARDC n'ubundi ntabwo tuja kure n'ibindi tumaze gusubiza. Ni ukuvuga ngo FARDC ikorana n'ubundi n'imitwe yitwaje intwaro, ahubwo yakabaye ariyo iyirandura, ahubwo igakorana. Nk'uyu mutwe wa mayimayi bahinduriye izina bise Wazalendo, ni ukuvuga ngo bakorana na leta. Bagiye bafata uriya mutwe bawuheza igisirikare cya Kongo, n'imiyoborere yabo komandema ntabwo ihuye. Nubwo baje mu rugamba rumwe ugasanga wenda bagiye gutera, ariko imiyoborere yabo ntabwo ari imwe. Komandema baba bafite komandema zitandukanye. Ugiye kureba urasanga nka Baraka ejo bundi sosiyete sivile yaricaye yirukana leta ya Kongo, nk'igisirikare cya Kongo ikirukana muri Baraka kubera bagiye bafata Wazalendo bayibira akarere. Ahubwo ingabo za leta bari zo zibinyeshamba. Rero niya miyoborere mibi n'ubundi ifata ingabo z'igihugu ikazivanga n'imitwe yitwaje intwaro. Urareba nk'ingabo z'u Burundi nazo ubu ngubu ni nkaho nazo zimaze kuba nka Wazalendo. Ahubwo ni Wazalendo. Ni ukuvuga ngo kwivanga kwazo komandema simwe. Wazalendo ni abantu bamwe, nk'umuntu utazi Wazalendo utarahura nayo, ni baba mayimayi badashobora, batagira n'umwambaro. Komandema yabo ni y'igisivile. Kuvuga ngo ucange ingabo z'igihugu n'ico gisivile gitwaye intwaro ni uguharibisha igihugu, mbese no kwica igisirikare. Rero nta mbaraga izagira zo guhangana n'icyo ari cyo cyose itarabanza gukora ngo ikureho iyi mitwe ya Wazalendo. Ndumva ikibazo cyose ari ukuba ari leta n'ubundi ifite imiyoborere mibi. Ndumva ikibazo ari nk'uko. Arakoze cyane, bravo. Ati FARDC ubwayo ikorana n'imitwe yitwaje intwaro birimo mayimayi zifite ibice bitandukanye. Hari mayimayi ya Kutumba, mayimayi Haleluya, mayimayi Ibibazo Bishambuke, mayimayi Tomenya amazina yazo, Ngoma Nzito n'ibindi. Ndetse usibye n'ibyo bakorana FDLR, umutwe wasize ukoze genocide mu Rwanda, wishe imbaga y'abatutsi batagira uko bangana bazize ubwoko bwabo. Ariko icyo gisirikare cy'igihugu kigakorana n'uwo mutwe wavumwe. FDLR yaravumwe cyane. Ni nka kujya kwa Gahini. Gahini yamaze kwica murumuna we Abeli, Imana iramuvuma. Aba inzererezi mu isi no mu mahanga. Donc azerera isi yose. Niko na FDLR yavumwe. Kandi buriya gukorana n'ikivume nawe uburi ikivume cyane rwose. Bishatse kuvuga ngo FARDC na leta yayo bamaze kuba ivume. Ubwo igisabwa niki nuko impindura amatwara, nuko wabihindura amatwara akaza ubutegetsi bwiza, abanyekongo bakabona amahoro. Hanyuma muze kugisubiza mwifashishije n'ubundi ikiganiro turimo gukora. Mubona hakorwa iki kugira ngo haboneke umutekano urambye mu burasirazuba bwa RDC? Duhereye kuri Diedone. Je ku giti cyanjye ndabona kuko kugira ngo Kongo ibone amahoro nuko perezida yaba ubwo amaze kuvaho, ubundi woza niwo bakahindura. Nawe uriho guhindura ahubwo arabidabye, bikakomeza bikaja habi, bikomeza kwiyongera, abaturage bicwa b'inzirakarengane ntacyo bazira. Kugira ngo barinde abaturage ahubwo bakabica. Ibyo ngatekereza kuko kugira ngo igihugu kibone amahoro nuko hahindurwa perezida akajaho akabona kuboneka n'amahoro. Hanyuma bravo, ubwo wowe urakivugaho iki? Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo kugira ngo muri este haboneka amahoro,
urumva ko ikibazo cyo muri este n'ubundi kigize igihe kandi ntacyo gikorwaho na leta ihari. N'ubundi twasaba n'impinduramatwara, ahubwo twakabaye abaturage bose bo muri este twakabaye dushigikiye iyi mpinduramatwara yo yaje ya AFC M23 twirwana MLDP, tukayishigikira twese kugira ngo tukure igihugu mu bibazo. Impinduramatwara buriya akenshi igira ingaruka nziza, ugasanga ikuye igihugu mu kaga, igishize mu buryo bundi buryo. Ndumva twashigikira uyu murongo wa AFC kuko twagiye tureba ibice guhera Bunagana kugeza za Kamanyola n'ahandi aho M23 iri, hariho impinduramatwara yabonetse, abaturage baragenda, abaturage bameze neza, ni amahoro. Ugasanga wenda igihugu kiyobowe muri uriya murongo wa AFC zaba ari sawa cyane. Nkumva jewe aribyo zashobora gukiza kiriya kibazo kiri hariya. Barakoze cyane batumirwa bacu b'uyu munsi tariki ya 10 no gutanga ibitekerezo byanyu, ariko tutaragana ku musozo, reka tubasabe mutange ubutumwa bwa nyuma mugenera abanyekongo bose muri rusange, haba abanyamurenge bari mu ntambara bagabwe bitera umunsi ku wundi, haba n'abandi banyekongo. Murabona Baraka ubushize abaturage baricaye bandika inzandiko, bandikira leta bayisaba ko babakurira igisirikare muri Baraka, bavuga ko icyo gisirikare kibabujije amahoro. Oro icyo gisirikare nicyo cyakagombye kubarindira umutekano, ariko baravuga ati rwose abasirikare mwatwohereje batubujije amahoro. Polisi iri ahangaha itubujije amahoro. Wazalendo bo ni ibicika, ni ukuvuga ngo Wazalendo babasahurije we n'igitondo. FARDC ikabashirikira, bari barahazanye na hibu nayo nuko. Rero turasaba rwose ngo mudukurire igisirikare hano. Ni ukuvuga ngo aho ngaho amahitamo bari basigaranye, ni ukuvuga ngo AFC nizi gusa birinze kuvuga AFC kuko bari kubona ko leta yahita ibafata nk'abanzi. Ariko ni ngaho bari bagiye kuvuga ati AFC nizi turinde na MLDP. Urumva rero ni mugihe ubutumwa mutanga ku banyekongo bose, haba abanyamurenge, ababembe, abapfurero n'abandi. Duhereye kuri Dieudonné. Njyewe ubutumwa notanga ku banyekongo, ubutumwa bwanjye ni ukuvuga ngo bakagombye kuva kuri buriya butegetsi bw'amabandi. FARDC amabandi n'abo Wazalendo b'amabandi, bose ni amabandi cyane, barafatikanije ububandi bwabo, bakabavaho bakaja ku butegetsi bwa M23 na MLDP, bakakorana bose kuko aribo bashakisha amahoro kandi nibo bafite n'umutekano wabo. Aho bagenzura hose abaturage barishira bakizana, nta sasu, nta gutoteza umuturage. Bwana Bravo, murabivugaho? Naje sinja kure ya mugenzi wanje. Ni ukuvuga ngo ndihanganisha cyane abanyekongo cyane cyane bari mu Minembwe, hari ibibazo by'intambara z'urudaca na Masisi n'ahandi, kuko n'ubundi nubwo batari muri izo ntambara tibatekanye. Urumva Kawuvira nk'ijoro ry'ejo bundi baraye barasagura iri joro ryakeye abaturage bari mu mutekano, baraye mu gihuru basohoka, kandi bariko barasa niyo FARDC na Wazalendo. Urumva rero nubwo atari mu ntambara, ariko n'ubundi umutekano wiwe ntabwo uhagije. Urumva umuntu mu wawe gusohoka ungurinzwe n'igisirikare cya leta, warangiza ukarara mu ishamba kandi ariyo yarayirasa ubusa. Rero nkabihanganisha. Icya kabiri ubutumwa nubagenera ni uko twese twogana inzira yo gushaka amahoro, tugakurikira umurongo wa AFC M23 twirwana na MLDP, tugashakisha inzira y'amahoro niyo yonyine, kuko nta yindi, kuko twanegusye kenshi kuri leta ya Kongo zarananiranye. Ahubwo twokurikira umurongo kugira ngo turebe ko tuzabona impinduramatwara, abaturage tugasoza tugatura mu mutekano.
murakoze cyane Bravo Sibomana, turabashimiye kuri iki kiganiro. namwe murakoze cyane. Nawe Dieudonné turavuze ngo muhabwe umugisha kuko mwatwitabye muri iki kiganiro. namwe murakoze bwana munyamakuru. Turabishimiye cyane. Umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirakomeye kandi gikeneye isesengura ryimbitse, ubufatanye bw'inzego zitandukanye n'ubushake bwa politike mu kugikemura. Ni icyacu twese gushishikariza amahoro, ukuri n'ubwumvikane hagati y'abaturage n'inzego zishinzwe umutekano. Murakoze kutwumviriza.